Salamasiz, qanday yaxshimi, demdingizmi? Siz yaxshi o'tirasizmi endi? Qanday o'g'lim yaxshilarmi? Qanday o'g'lim yaxshilarmi? Yaxshi. Koyçu aldınız mı? Bundan sürekli vergenliği var. Ama çok da iyi olsun. Rahmet, şunçalık razı olsun. Salamasiz, qandaysınız? Gel bakalım, gül gül. Şükür, ne gel. Hafta sokağında çay yeri. Allah gelsin on büyük. Oturup kaldık. Ya bismillah. Kandaş, ko'ngil tinch oturup kaldınız mı? Allah'a şükür. Kana? Nasıl da iyi. Uçuraşmalar mı? Uçuraştık. Buna şu büyüdü Albert'in aksakal. Ne öğreniriz be? Çok ne öğren, bitmek eline. En son kolaylaştığını geçip durmuş gibi. Şu bunlar olsa şu bunlar. Kızım barını taylaştı geri getti. Bu da piçin. Allah'a şükür bana valdarın okullarını, işleri, cakşını bir o. Oldu ona adam da büyüyüz. Şükür. Kuşlardan karşılaştı. Hatta çördüm. 17 yıl yaşadım. 17 yıl yaşadım. 17 yıl yaşadım. Bir yere memnun. O şekilde kança kıynalsam kıynalmıyorum. Payda görmedim. Rahmet. Şükür aldım. Varlığımdaki bilim bey kaldı. Vallahi ömrüm bese sizin canınız benim. Şurada Allah'ım koldası bağırınardı. Ben neredeyim sizi televizyondan görüp. Buna YouTube'den görüp alıp, batamı bir oturum. Ey Allah, bizge de şu hoşumuzda onda adam geldi. Şükürçülük, Allah'ım koldasın şu alanı. De, balam andan beri suyunu yapam, benim oyumda kişi geldi dedi. Şükür altını. Ben 2012 yılda ben aldım koşu, bir remontun. Bir evimiz kayradık, alıp satı işte 500 milyon. O şol boyunca işi yok benim. O şu karı kempireyle barını, şunu da yettim, sonra alıp çıktım. Kümüne 200 sondan pul böyle bayıp yapama. Karıgan adamdın, şimdi bu vakti sürekten sonra pulganı kalmaydı gen. 500 sondan beri, emmar vasam, bir vasam pulganı şu işim yok. Emmi değil. Ama işte vatan deyip koyuyorum, eşkeççiğim var. Bercak'ta birinci etajda sızda oturağız, ailece. O şey koyuyorum bile tutuyorum. Bana bir 2008 olsa 17 yıl oldu da. 17 yıl oldu. 17 yıl. Bir şey nesin be, 5-6 yıl siveti çok yaşadım. Ağabey bulutlarını seyir güzel kalmanası eksik kapattan nasıl gidiyemezdim ben. Tüm uyku yok. Oğlumda bir dişim yok. Çay içsem buna kızlarım, buna baldan böyle ne çabaya yatırdı. Balam ne olayım, tamamını tuttu, bolduk koydum deyip koyuyorum. Aylacık suyruğundan az oldum, birinde oturuyor. Hiç güzel program. Şimdi buna o şeyi cettedim öyle ayta durgan esen sizge razı mı? Kança yıl жүгürüp, kançalagan prezidentler geldi, mayorlar geldi. Kançalagan söz dörtüp koydum. Uyalbay oğlunda dişini alıp stolun üstüne koy, dene sözden beri ne kılayım, başka ne kılayım? Razı mı? Ayttırmay bir sözümle ışılap gelip Avcolda yükü girgizip, hafta sokağın üstünde parlaş oturganlar. Şunçalık razı mı? Allah'ım ardayım sizler benim birge olsun. Bu şu zovalomuz yoğur öyle bizde şadı Şivesaryan'da ötközüp Vışşı Şivesaryan konusu, Vışşı'yım. Ben bunca yaşayında amanla bunu da girip aytalmayın. Şey boldu. Balama ötközüp veriniz maymun şu balama. Boldu. Atalık dahi, enelik dahi emem nasıl olsun. Biledim. Sizlerin kılgamana jakşılığına olsun. Şimdi hafta sokağında saldırıp dağım tatlı oturasına bu ne kalkının. Yeni hoşu balam eylesin, anan sonu suyunu, balam daha sadağa gideyim. Yeni ağa ötközüp desene raydım, daha işine girdiyim. Milisiyada işine girdiyim. Oldu, yüydü aldım, işine girdim. Katmaların adam kadar işlesin daha. May olup kaçan karşı şeyin giriyorsun. Duaklayla eceme kürüştü vereler. Biraz sonra duaklayla olma teşkilat olsun. Ece usul yerde toylar olsun, jakşılıklar olsun. Usul yerde nevrelerinizi üylüyorsunuz, toylar olsun. Nevre kızlarınızı çıkarınız, toylar olsun. Usul Ağjol toyu olsun. Oğlumuz meyen geldiniz. Siz oşoş tatnakay bayıcı olup, sizden kadrınızga jetken Jaşnakay bayıcı olsun. Kelin ecemi jaş karanız. Ömür boyu parkta yaşaptır. Ömür boyu sizlerdi derpçe. Başta 20 yıl yaşapsız da. 20 yıl parkta yaşaptır ecemçe.
Ошол эже үйүңүз ак жолтой болсун, жакшылыктар болсун. Эже сиздин ошол рейд учурунда парктын ичинде жүрүп сизди көрүп калдым. Ошондо бизде мэрияда иштеген, ОМС'те иштеген, тазалыкта иштеген, Зеленхоздо иштеген балдар сиз жөнүндө айтып калды. Ошол жерде бир эже бар. Ушу 20 жылдан ашык паркта жашап, ушу паркты шыпырып, паркты тазалап, семечке сатып, жанагындай конфет көтөрүп, мындай поднос менен конфет көтөрүп жүрдү эле дейт. Туалетте иштеди. Ошол үйү жок өмүр бою ушу бир кызы менен ушул үйдө эмеде парктын ичинде жашады. Биринчи бир туалеттин чекесинде жашады деп айтышты. Абдан мындай условиясы жок. Балдары менен ушу туалеттин чекесинде бир 2-3 жылдай жашады. Кийин дагы бир жерге ушу парктын ичинен чыкпай жашады деп уктум эже. Анан сурадым балдардан, кандай эже десем, ой эже тим эле очень грамотная, образованная, честная, порядочная. Ушу өзүнүн эмгеги менен өмүр бою ушу бир уулу бир кызы менен эметип, өзүнүн эмгеги менен эметти. Анан да акырын карасам сиз экенсиз эже. Мен айттым, анда эжем достойный экен, кой анда мэриядан бир 2 бөлмөлүү квартира алып берели деп. Мен орун басалары менен, аппарат менен кеңешип, мына биздин төрага менен кеңешип, сиз жөнүндө эме характеристика топтосок, бир 10 киши болду комиссияда. 10 тең бардык единогласно сизди айтты да, бериш керек эжеге, ана достойная депчи. Ошол эме эже, ушул конушуңуз кут болсун. Куттуктайм эже, мынакей, куттуктайм эже, куттуктайм эже. Мынакей кут болсун эже. Ооба, кут болсун эже. Ушул жерден тойлор болсун, неберелерди үйлөнгүз, небере кыздарыңызды чыгарыңыз, жакшылыктарды. Мынакей ушу ак калпактай башыңыз жогору болуп, ушу сизди тегеректеген уул кыздарыңыз менен бирдикте аман болуңуз, бар болуңуз. Сиз дагы ишиңизге ийгилик болсун. Бизди ушунчалык сыйлап, үйлүү жайлуу кылган башка адамдарга да жардамыңыз тийсин. Жолу жакшы адамдын иш оңолот дейт. Жолдорду оңдогонуңузга рахмат. Ыраазымын. Мен ар дайым сиздин берүүңүздү, сизди жүгүрүп жүргөнүңүздү көрүп, мен тапаным ачышат. Мен ошону эле айтам, ушу баланын өмүрүн берсин Аллахым, балдарынын да өмүрүн берсин. Ушу атасындай эл деп büyüгөн балдар болсун дейм алтын. Болуп турат. Рахмат. Баарыңарга ыраазымын. Ушу биздин Ошто иштеген мына биздин мэрдин тегерегиндеги уул кыздар, барыңарга рахмат, ыраазымын. Ар дайым жакшылыктын үстүндө, ак дасторкондун үстүндө жемиштер менен элдерди ушу шириндик менен алып бирге алып жүргүлө, бар болгула, бай болгула алтын. Ой, Аллах, рахмат, чоң рахмат. Мен 2007 жылдан баштап ушу мамлекеттик ишкана катарында парктын ичинде элдер үчүн кам көрүп салынган ажатканада иштедим. Ал жерге келгендин себеби дагы баягы ак мээнетимен оокат кылайын деп парктын баш жагындагы кыргыз үйдүн жанында кар ташып отурчу кичинекей бир 1 метр жерде. Ошондо дагы налог төлө деп келишти. Кийин эң негизгиси мен ошол паркта иштеп жүрүп, жалгыз болсо уулумду окуттум, жогорку билимге ээ кылдым. Багып алган кызым бар эле, аны дагы илимдүү кылдым. Аллага шүгүр билимдүү кылдым. Азыр өзү менен өзү барысы. Бирок ушу балама жардам бере албай жүрүп, акырына үйлүү жайлуу болду. Негизги айта турган нерсем, канчалаган бизге мэрлер келди, бири сөзүмдү угуп, ушунчалык мага 1 сомдук жардам берген эмес. Мен ушул биздин жогорку бийликтеги Садыр Нуркожоевичке, жанакы камчы балама Ташиев, камчы Садага кетейин. Ушуларга ыраазымын, рахмат, биздин шаарга ушундай баланы жибергендик үчүн. Рахмат, ыраазымын. Канчалаган адамдарды мынакей үйлүү жайлуу кылгандан да көчөлөрүбүздү кеңейтип, эл журтубузду таза аба жуткузуп, ушунчалык жакшы нерселерге жеткизгенине рахмат деп айтам. Мага балам жолдо жолуккан. Мен эски автобустун жанында бузула турган жерге барып калсам, ошол жерде экен. Эже, мен айтайын десем, эже, мен сиздин ишиңиз менен таанышмын деди. Ошондой болсо кыскача айтып өттүм, мен ушундай эмелейм десем, болду эже. Десимде болосуз деди. Аллага шүгүр болом. Андан кийин сөз сурабадым, сүйлөбөдүм. Манеке жетекчинин жетекчилиги бир ооз сөзү менен
büyülü kılıp mınday meni elimin aldında yüzümdü jarık kılıp, köңlümdü açık baldarının aldında manayım jarık oturganına şükür kılam altındarım.